محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, агалар, инилер, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Куттуу Рамазан айы жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга нурлуу, берекелүү, касиеттүү, пайдалуу, даражалуу кылсын Алла Субханаху ва Таала. Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр ушу күнгө жеткиргендигине, ыйман менен, ден соолук менен, орозо туткан менен, мына бүгүн биринчи жума Рамазан айынын Алла Таалам баарыбыздын кылган жакшы иштерибизди кабыл кылып, кетирген кемчилдик, ката күнөөлөрүбүздү Алла Таалам кечирсин. Туугандар, орозо айы деп коебуз. Рамазан айдын орозосун Алла Таалам фарыз кылган. Башка 11 айдын орозосу фарыз эмес. Сүннөт, нафил. Бирок Рамазан айдын Алла Таалам орозосун фарыз кылып атат. Ушундан биз билдик, Рамазан айдын касиети өзүнчө, орозо туткандын пайдасы өзүнчө. Экөөнү эки бөлөк кылып айтайлы. Рамазан айдын касиети, пайгамбарыбыз айткан: "Иза дахала Рамазан, футихат абвабул жанна." Bir rivayette futihat abwabul rahma, bir rivayette futihat abwabus sama. Ramazan ayı gelgende asmandın eşikleri açılar. Duanın eşikleri açılar. Jakşılıklardan eşikleri açılar. Beyiştin eşikleri açılar. Rahimduluktun eşikleri açılar. Bu Ramazan ayının özü urmatı uşunçalığı eken. Dozoktun eşikleri bardığı jabılat. Şeytanlar kişendelet, cıncırlanat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atayı Ramazan ayı gelerinde aytkan ele. Sizlerge mınake berekeli Ramazan ayı geletar. Allah Teala orozosun farız kıldı. Tünkü ibadatın sünnet kıldı. Bu ayda bir tün var. 1000 aydın ibadatından jakşırak dep kadır tünde aytkan. Uşu Ramazan ayda kim bir nafil, mındayça aytkanda bir jakşı amaldı kıla turgan bolsa, başka ayda farız kılganday sowap tabat. Egerde uşul ayda bir farız atkarsa, başka ayda 70 farız atkarganday sowap tabat dep Peygamberimiz aytkan. Bul ay sabırduluktun ayı. Sabırdulukka berile turgan belek al beyiş degen. Şahrul muvasat dep koyar. Kanday kayrımduluktun ayı. Beçaralardın göңүнүн көтөрө турган ay. Beçaralardын урсагын тойгозо турган ay. Аларга жардам колун суна турган ay. Момундун ырыскысы көбөйө турган ay. Бул айда юзаду ризкул му'мин фи. Момундун ырыскысы көбөйөт. Материалдык жактан да ырыскысы көбөйөт. Руханий жактан дагы ырыскысы көбөйөт. Жөнөкөй ай эмес. Aylardın mırzası Seyyid-i Şuhur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayetlerinden gelir. Bu Ramazan ayı aylardın mırzası, aylardın sultanı. Jaratkan Allah Teala asmandan düşürgön barakçalardı, asmandan düşürgön kitapterdi Ramazan ayda düşürgön. Birinci Ramazan ayda İbrahim Peygamber'e suhuf barakçalardı düşürgön. 6. Ramazan ayında Musa Peygamber'e Tavrat'ı bergen Allah Teala. 13. Ramazanda İsa Peygamber'e Allah Teala İncil'di düşürgön. 24. Ramazanda Muhammed Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'dı düşürgön. Bir rivayette 12. Ramazanda Davut Peygamber'e Zabur'du düşürgön deydi. Bundan bildik hurmatlı Müslüman bir tugandar. Allah Teala özünün ıyık kitaplerin pendelerinin yaşosunun joldamosuna, pendelerni baktılıq oluş üçün, dozoktan kutkarıp beyişke çıkarış üçün düşürgen kitaplerinin bari Ramazan ayda çıkıyor. Ulu cenişler Ramazan ayda olgan.
Badr soğuşu Ramazan, Fatah Makka, Mekke жеңісі Ramazan. Bulardan bardığın emni üçün, uşudan biz bilsek bolot, Ramazan aydın kasiyeti, Ramazan aydın kuttuluğu, Allah Taala'nın aldığında daracası öte büyük. Öte büyük. Oşun üçün Müslümanlar biri-birin kutluqtay turgan ay. Emni üçün beyişli eşikler açılıp atsa, dozoktun eşikleri jabılıp atsa, ne üçün kutluqtapашыбыз керек, günölerimiz geçirilip atsa, Ramazan ayda Allah Taala'm şılto izleyip pendelerinin günösün geçirgenge. Ramazan oroza tutsa günö geçirilet deyt. Taravih okusanız günö geçirilet deyt. Kadir keçesini tutsanız günö geçirilet deyt. Oğuz açarlıkta günö geçirilet deyt. Oğuz javarlıkta günö geçirilet deyt. Biröөгө iftar kılıp berseniz, oğuz açarlık kılsanız günö geçirilet. Kur'an okusanız günö geçirilet. Her yerde zikir, istiğfar günö geçirilet turgan. Ramazan ay adamlarda oңдогонго kelgen ay. Adamlarda darajасын бийик кылганга, ынтымагыбызды бекемдегенге, агартканга, жүрөктөрдү тазалаганга, Аллага жакындатканга берилген ay тургандар. Оңолом деген кишиге Ramazan aydan өткөн ay жок. Ошон үчүн жүрөктөрдү оңдой турган ay. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, жүрөктөрүбүздү оңдойлу. Бири-бирибизге болгон көз карашыбызды, оюбузду, ниетибизди, каалоолорубузду оңдойлу. Жүрүш-турушубузду оңдойлу, амалыбызды оңдойлу. Оңоло турган ay. Allah Taala'm шайтанды байлап койду, шайтанды жынжырлап койду, шайтанды камап койду. Ne деп? Оңолуп алгыла, кучакташып алгыла, бири-бириңерди кечиришип алгыла, бири-бириңерди алхамдулилlah ынтымаңарды бекемдеп алгыла деп. Дүйнө жүзүндө канча кан төгүлүп атат, канча арам иштер болуп атат, канча жамандык болуп атат, канча бузукулук болуп атат. Бунун баары шайтандын азгыруусунун натыйжасы. Шайтандын азгыруусунун натыйжасы. Эми Алла Таалам Рамазан айда атайын шайтанды байлап салып атат. Кутурган тоң моюн шайтандардын бардын кишендеп коюп атат. Эмне үчүн? Эй мусулмандар, мынаке азыр эми ушу Рамазан айда жараткан Алла Таалага силерге шайтандын азгыруусу азаят. Шайтанды байлап койдум, эми ынтымаңарды бекемдеп алгыла. Ушундай касиеттүү айда асмандан жарчы күн сайын жар салат экен. Не деп? Я багиял хайр, ey жакшылыкты издеген. Акбил, халумма, sen жакшылыкка күчөйткүн. Жакшылыгыңды тез-тез аткаргын. Жүздөнгүн жакшылыкка. Я багия шар, ey жамандыкты издеген. Ey күнөөлөрдүн аркасынан түшүп алган адам. Аксир, токтоткун күнөөңдү. Арам нерселериңди токтоткун дейдиген. Мынаке Рамазан айдагы жарчы, жар салып турат экен туугандар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Ramazan ayda sizler 4 nerseni göbөйткүлө. Eko menen жаратуучуңарды разы кыласыңар. Eko силердин кажетиңер. Силердин муктаждыгыңар. Силерге керек ал. Eko menen Алланы разы кыла турган ал кайсы десе, ла илаха иллаллах, астагфируллах. Ушул менен Алла Тааланы разы кыласыңар. Канча жолу Рамазан айда ла илаха иллаллахны көп айтсаңыз, астагфируллахны көп айтсаңыз, ошого жараша Алла Таалам сизден разы болот. Канча жолу Алладан экөөнү баягы кажети дегени кайсы? Дозоктон кутулуу, бейишке кирүү. Бул сиздин, менин кажетибиз. Түбөлүктүү кажетибиз. Дозоктон кутулуп, бейиштен орун алуу ар бир инсандын түбөлүктүү кажети. Рамазан айда Алладан сурагыла дейт. Я Алла, дозоктун отуна мени куткар, мени бейишке киргиз деп. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына азыр айтып кеткендей, Рамазан айда Алла Таалам асмандагы китептердин баардыгын түшүрүптүр. Өзгөчө Кур'ан боюнча Алла Таала айтат: "Шахр Рамазан унзила фихил Кур'ан, худан линнас ва байинатин минал худа вал фуркан." Рамазан айда жараткан Алла субханаху ва таала айтат: Кур'ан түшүрүлдү Рамазан айда. Кадыр кечесинде түшүрүлдү. Эмне үчүн? Худан линнас. Адамдарга туура жашоонун багытын көрсөтүш үчүн, адамдарга туура жашоону үйрөтүш үчүн. Кур'андын түшкөнү максаты адамдарга туура, түз, бактылуу жолду үйрөтүш үчүн, көрсөтүш үчүн мынакей. Бардык адамдарга туура жолду көрсөтүш үчүн Кур'ан түштү. Туугандар, мынакей байларга туура жолду Кур'ан көрсөтөт.
kembagaldarga, erkeklerge, ayaldarga, bardıq adamzatqa tuğra joldu Kur'an görsetedi. Şahr Ramazan unzila fihil Kur'an hudal linnas. Bardıq adamzatqa tuğra joldamonu, jaşoonun tuğra joldamasın, mamilenin tuğra joldamasın, juğunganın tuğra joldamasın, süylөгөндүн tuğra madaniyatın, kıskası aytkanda bardıq jaşooga gerekli nersenin en tuğra jolun Kur'an görsetedi. Kur'an aytadi. Kur'an'ın maksatı uşul. Sizge bizge tuğra joldu görsetdi. Kur'an'ın maksatı adilettүүлүктү үйrөткөн, uyattуулукту үйrөткөн, kişbeyinlikti үйrөткөн, tazalıktı үйrөткөн, jönököylüktü үйrөткөн, batırlıktı үйrötkön, kayrımdуулукту үйrötkön, adamgerçilikti үйrötkön, geçirimdүүлүktü үйrötkön. Kaysı kitap? Kur'an. Mınake joldamonu görsetip berip turgan. Ve bayyinatin minel huda vel furqan deydi. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala Ramazan ayda düşürgönü maksatın biri uşul, hidayattın açık aykın belgilerin görsetiş için ak menen karanı ajırata turgan vel furqan, ak menen karanı ajıratat. Kur'an oşun için düşürdü Allah Teala. Beyiştin jolu kaysı, dozoktun jolu kaysı. Baktılı adamlar kimder, baktısız adamlar kimder. Soğuk degen emne olat, günö degen emne olat, jakşı degen emne, jaman degen emne. Tugandar Kur'an ajıratıp bere. Kur'an-ı Kerim ajıratıp beret. Maksatı uşu. Ramazan ayda Allah Teala Kur'an'da düşürdü. Ramazan ayının orozası kaçan farz oldu? 2. Hicri Şavval ayı. Azı 1446 Ramazan ayının orozası Müslümanlarga farz bolgonuna 1444 yıl oldu. 1444 yıl oldu. Bu yıl 1446 Hicri. Peygamberimiz Mekke'de Medina göçüp gelgenden keyin bir yıldan keyin anan 2. yılı farz bolgan. Peygamberimiz 9 yıl Ramazan ayının orozasını karmadı. Akırkı 10 gününde etikafta oldu. Ramazan ayının orozasının farzlığın Allah Kur'an'da özü ayttı. Ya eyyühellezine amanu kutibe aleykumus siyam kama kutibe alellezine min qablikum leallekum tattakun. Ey iman getirgenler. İmandılar sizlerge Allah Teala aytata. Ne deydi? Ey imandılar sizlerge Ramazan ayının orozasını tutup farz kılındı. Sizlerde murdagılarga farz kılınganday. Biz gele emes eken adam atadan beri oroza farz bolgan tuğanlar. Adam atadan beri namaz farz bolgan. Adam atadan beri geletkan bul amal. Albatta murunku paygambarlardan, murunku ümmetten, murunku kavmdun şariatlar böyle gele. Kança gün karmayt, bir yılda kança jolu karmayt, kantip açat, alardık böyle gele. Sizdiki bizdiki Ramazan aydan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilgen, buna Allah Teala aytatat, ayyaman ma'dudat. Biz sanalgan ele gün tuğandar. Ötüp kete turgan, kıyınçılık ötüp ketet, soğuğu kalat. Günönün rahatı ötüp ketet, günösü cazası kalat deydi. Oşun için inşallah barımız gayrattуулuk menen Ramazan aydan orozosun jakşı karmayla. Emi geleyli sözgö tuğandar, emni üçün Allah Teala Ramazan ayının orozosun farz kıldı. Leallekum tattakun. Sizlerde takva payda bolor deyip. Orozonun takva payda bolursa salımı öte çok. Öte çok. Antkeni Ramazan ayda oroza karmap adam özün karmap atatta. Adal nerseni jebey, adal nerseni içpey, adal ahnikesindeki ayalına gündüzü jakındabay, özün karmap atat bol. Allah Teala tıygan nersesinden karmap atat. Şu Allah tıygan nersesinden özünüzü toktatkanınız, uşunun adı takva. Cabir razıyallahu anhu aytkan, Peygamberimizin memmin degen sahabası. İza sumta falyasum sam'uk ve basaruk ve lisanuk anil kadib vel maharim. Kaçan oroza tutsan, senin gözün de oroza tutsun, kulağın da oroza tutsun, senin tilin de oroza tutsun. Emneden? Jalgan söylөгөндөн, aram, avirsiz işlerden, bardık dene oroza tutsun de. Tamak jebey koyu, su içmey koyu, bu orozonun en oğoy jolu. Tamak içmey koydunuz, su içmediniz, taң atkandan gün batkanga çeyin, maşallah, Allah razı olsun sizden. Bu bırak bilip koyunuz, bu orozonun en oğoyu. Çınığı, hakikat orozo azı baştan elek.
Чыныгы акыйкат орозосу качан биздин көзүбүз орозо тутса, тилибиз орозо тутса, кулагыбыз орозо тутса, колубуз орозо тутса, путубуз орозо тутса, эмнеден? Арам нерселерден. Ошон үчүн хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман лам яда каула зур вал амал бихи, фалайса лиллахи хажа фи ан яда'a al-akl ва шараб." Ким жалган сөздү суусундукту таштап койгонду дейт. Сиз ошону демек азыр саардан кечкече тамак жебей жүргөнүңүз, суу ичпей жүргөнүңүз, бирок дагы деле жалганды токтоткон жоксуз. Дагы эле алдаганды токтоткон. Аллама Сирин, рахматуллах, бинти Сирин, Фатима бинти Сирин, Ибн Сирин деп угуп жүрөсүздөр, мынакей чоң табииндерден болгон. Ошонун кызы Фатима, рахматуллах алейхима айтат: орозо туткан кишиге сооп жазыла берет. Төшөгүндө уктап атса деле сооп жазыла берет. Бирлешет мәлләм яктап ахад, бирөөнү ушактабаса эле болду. Эгерде сиз Рамазан айында эч кимди ушактабасаңыз, макулбу? Сиз төшөктө жатсаңыз да сизге сооп жазыла берет. Уктасаңыз да сооп жазыла берет. Орозо туткан кишинин унчукпай жүргөнү таспих дегени субханаллах деген сообу жазылат. А эгерде сиз зикир кыла турган болсоңуз канча сооп жазылат? Ошон үчүн Рамазан айда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралганда: "Айю садака афдал?" Садакалардын эң абзели кайсы дегенде: "Ас-садакату фи Рамазан." Рамазан айдагы садака бергениңиз ушул эң абзел садака, эң жакшы садака. Рамазан айда кылган жакшылыктар эң жогорку даражада берилет сыйдыктар Аллахтын тарабынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Рамазан айдагы умра ажылыкка тең деген. Буга урматтуу мусулман бир туугандар, нафил намаз, нафил орозо, нафил садака, нафил умра, мындайча айтканда сүннөт нафилдерчи фарызга эч качан тең болбойт. Мисал айтайын, багымдаттын сиз миллион рекет, 2 рекет сүннөт окусаңыз, 2 рекет фарызга тең эмес. Тоодой алтынды садака кылыңыз, 1 грамм зекетке тең эмес. Мен түшүндүрө алдымбы? Бул садака, кыскасы нафил фарызга тең болбойт эч качан. Ошон үчүн биз мусулмандар туугандар дайыма биринчи Аллахнын фарызын аткарайлы. Алла Тааланын фарызын аткарайлы. Алла субхана ва таала биздин мойнубузга милдет кылды. 5 вакыт намазды фарыз кылдыбы? Орозону фарыз кылдыбы? Зекетти фарыз кылдыбы? Ажылыкты фарыз кылдыбы? Чын сүйлөгөндү фарыз кылдыбы? Күнөөдөн сактанганды фарыз кылдыбы? Күнөөдөн сактануу дагы фарыз. Жалганды таштоо фарыз. Ушакты таштаган фарыз. Зынаны таштаган фарыз. Аракты таштаган фарыз. Угуңуз. Алла субхана ва тааланын фарыздары бир эле азыркы орозо, намаз, зекет, ажылык менен чектелбейт. Туугандар, ошон үчүн иншалла мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын касиеттүү хадистерине маалым болот. Рамазан айдан нафил. Башка айлардагы фарызга тең болот. Рамазан айдагы садака эң абзел садака деп атат. Рамазан айдагы умра ажылыкка тең деп атат. Бир риваятта мен менен чоң ажылык кылганга сообу тең дейт. Ошон үчүн туугандар, Рамазан айдын орозосунун негизги максаты мынакей бизде таквалык пайда болсун дейт. Таквалык. Күн сайын бизде таквалыгыбыз өссүн. Күн сайын биздин таквалыгыбыз көбөйсүн. Алла Таалам таква деген сыпатты бериш үчүн бизге Рамазан айдын орозосун фарыз кылды. Лааллакум таттакун. Мүмкүн силер күнөөлөрдү таштайсыңар. Силер ошо Рамазан айдын берекесинен орозо кармап туруп, арам нерсени таштаганга чеберчилик пайда болот. Адамда өнөр пайда болот, арам нерсени таштаганга. Алла Таала бизди адал нерсени таштатып, машык кылдырып атат, тренировка кылдырып атат, чтоб арамды таштатканга. Болбосо тамак жеген адал ал. Суу ичкен адал, акникеңиз адал, аялыңыз. Бирок күндүзү токтот деп атат. Эмне деп атат? Күндүзү токтот. Таң аткандан күн батканга чейин жакындава. Бизди тарбия кылып атат Алла Таала. Эмнеден? Арамдан токтотконго тарбия кылып атат. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, бири-бирибизге жаманды каалабайлы. Бири-бирибизге жаман ойлобойлу. Бири-бирибизге жаманды кылбайлы. Дайыма жакшылыкты ойлоп таң аттырайлы. Жакшылыкты ойлоп жатайлы. Дайыма пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан:
Kim Allah'a, Allah'ın kitabine, paygambarına, Müslümanların jetekçilerine, жалпы Müslümanlarga жақшылық қалап жатпаса, жақшылық қалап таң аттырбаса, менің үмметімден емес деп қойып. Мынаке біздің динimiz қандай балу дин. Biz birbirimize жақшылық қалай тұрған адамдарбыз. Birbirimize жақшылық қыла тұрған адамдарбыз. Жақшылықта жарыша тұрған адамдарбыз. Рамазан айда Алла Таала періштелерге сыймықтанат екен ораза тұтқан адамдар менен. Инналлаха юбах. Allah subhanahu wa ta'ala yubahim. Allah subhanahu wa ta'ala yubahi. Allah Taala oruza tutkanlar menen Allah Taala periştelerge sıymıktana. Mına menin pendelerim gördün mü? Nafsisi bolup durup dağı menin razıçılığım için içkendi, jegendi, ayalına, aktikedeki ayalına jakında kanda taşladı deydi Allah. Hem Allah Taala silerden tanafuslu görgünü, jakşılıkta jarışkanыңарды görgünü kalayıp deydi Allah Taala. Gelinizler jakşılıkta jarışaylı, ibadatta jarışaylı, çın süylөгөндө жарышайлы, кайрымдуулукта жарышайлы, садака бергенде жарышайлы, зикир кылганда жарышайлы, намаз окуганда жарышайлы, бирибизге жакшылык кылганда жарышайлы. Биз арам нерселерде жарышпай, күнөөлөрдө жарышпай, биз жакшылыкта жарышайлы. Жакшылыкта бирибизге жардам берейли. Бирибизге жакшылыкта жардам берейли. Аллахнын буйругу: "Ва таавану алал бирри ва таква, ва ла таавану алал исми вал удван." Силер жақшылықта бір-біріңерге жардам бергіле. Күнөөдөн сақтануда бір-біріңерге жардам бергіле. Душмандықта жардам бербегіле, күнөөлөрдө жардам бербегіле деп. Жаратқан Алла, аламдын ээси, сизге бизге өмүр берүүчү, улуу Алла Тааланын буйругу. Улуу Алла Тааланын буйругу тугандар. Ошон үчүн Рамазан айдагы ораза туткандын максаты таквалык экен. Таквалыкка Алла Таалам вада берген. Жолуңарды ачам, багыңарды ачам, rızkыңарды açam, жеңиш берем, бардық işlerіңерді жеңіл қылам, берекенің ешігін açam. Мен тақва менен биргемин. Тақвалықтарға ақыбет, натыйжа тақвалыққа. Алла Субханала Тағала тақвалардың амалдарын қабыл қылам деп. Бардығын Құранды açсаңыз, Құранда тақвалыққа Алла Таала уада берген. Bir улутқа уада берген емес, уруға уада берген емес, өңгө уада берген емес, ақшаға қарап уада берген емес, заманға қарап уада берген емес, жерге қарап уада берген емес. Sen Arap ekensin, sen Mekke'de yaşaydı ekensin, sen dağı bir sulu ekensin, sen akçan göğü, çok. Kur'an'da açınız, takvalık Allah Taala muada vergen. Siz öngünüz, ulutunuz, uruğunuz kim basa bala versin. Burası sizin yaşamınızda takva var mı çok mu? Takva olsa dünyada baktılısız, kabırda baktılısız, ahirette baktılısız. İki dünyada mayyattakillah yec'allahu mahraca ve yerzukum min haysu la yahtesib. Kim takvalık kılsa Allah Taala yolunu açan deyik. Gönlünü açan deyik, bağını açan deyik, rızkısını açan deyik. Bardık yolda çıkmayat Allah Taala takva olsa. Allah Taala gümen kılmagan yerden rızkısını jetkiren deyik. Oylamagan yerden, kütmegen yerden rızkısı gelip durat anıkı. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Egerde bir şahar, Bişkek şaharı da koyamız. Ce bir kıştak, ce bir ayıl ayrılması yok. Kur'an'da Allah Taala aytadi. وَلَوْ أَنَّ Ahlel Qura amanu. Eğer de iman keltirse, vattaqav, takva olsa, lefatahna aleyhim berakatin minas semai vel ard. Cerminin, asmanın berekelerini açıkmaya uzaşılırga deyip. Eğer de biz iman menen takvalıkты tandasak, bizning yaşamımız imanın yaşası olsa, bizning yaşamımız takvanın yaşası olsa, anda ne olur deseniz, anda Allah Taala jaratkan asmanın berekesini açar. Uağında jamgır jayıp, uağında şamal olup, uağında salkım olup, uağında gün çıkıp, jakşınakay gün çıkıp, жердин Allah Taala mömö jemişlerin, ürönlerin, dandarın, bardığın Allah Subhanahu wa Taala sırtqa çıkarıp berip koyat. Sırtqa çıkarıp berip koyat Allah Taala. Uşunday berekeni beret, çoğultu albay kalasız. Allah Subhanahu wa Taala takvalıkka vada bergen. Takvalıkты tandasanız işiniz jеңил kılat degen bardık. Dünyanın yaşası jеңил bolat. Ahirettin yaşası jеңил olur. Takvalıkka jaraşa. Allah'ın aldığında bizim sıyımız bolat, hurmatımız bolat. Kur'an'da Allah Taala aytar. Ya eyyuhannas, ey adamlar. İnna halaknakum min zekarin ve unsa. Biz sizlerden bağırınardı bir atadan jarattık, bir eneden jarattık. Bir atanar bir, enenger bir. Peygamberimiz da aytkan. Ne degen? Sizler bağırınar Adam aleyhissalam atanar. Kullukum min Adam ve Adam min turab. Bağırınar Adam aleyhissalamdan sığar,
Адам атаңар топырақтан. Көп текеберленбегіле. Топырақтансыңар, топыраққа қайтасыңар деп. Құранда Алла Субхану ва Тағала айтып отқаны: "Я юханнас, инна халақнакум мин дакарин ва унта, ва жаалнакум шууба ва қабаиля, литаарафу, инна акрамакум индаллахи атқакум." Ей иман, ей адамдар, біз сілердің барыңарды бір атадан, бір еркектен, бір аялдан жараттық дейді. Адам атауыз, ова енеміз дейді. Андан кейін біз сілерді арғандай ел қылдық, арғандай ұлытқыға бөліп қойдық, андай ұруға бөліп қойдық. Не үшін? Бір-біріңерге сыймықтанып текеберлеріш үшін емес. Литаарафу, бір-біріңерді танып, бір-біріңерді жақсылыққа шақырып, бір-біріңерді сыйлаш үшін. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Уғуалғыла, екі бұлаңарды ашып уғуалғыла. Сілердің ең ұрматтуыңар Алланың алдында, ең сыйлуыңар, ең бақтылуыңар, ең тақуаңар. Мұнаке, кім қаншалық жашосында арам нәрсені шығарса, қаншалық жашосында арам нәрседен сақтанып қашып жүрсе, арамға барбайды, арам сөйлебейді, арамды ұқпайды, арамды қарабайды, арам жемейді, арам ойлабайды, арамға қадам таштабайды, арамды қармалайды. Мына үшін аты тақуа дейді. Алла Субхану ва Тағала арам қылған, қиямат күнге шейін ал арам. Şu takva болып тұрған болса, Алла Субхану ва Тағаланың алдында ошол адамның сыйы күн сайын көбейеді, күбөлүктүү даражасы көбейет аныкы. Ким тақва болса туған, тақвалыққа барыбызға Алла Тағалам тең берген туғандар. Мынаке. Хазірет Али разиаллаху анху айтады, тақва деген не? Уалайлы. 4 нәрсені тақва деді. Хазірет Али разиаллаху анху, 4-ші халифа, пайғамбарымыздың күйеу баласы, балдардан ең бірінші иман келтірген Hazret Ali razıyallahu anhu, ilimdin darvazası, ilimdin oçoğu, ilimdin elhamdülillah beşiği olgan Hazret Ali razıyallahu anhu. At-takva el-khawfnel celil, vel-amel bit-tenzil, vel-qanaatı bil-qalil, vel-istidat li-yevmir rahil. Buna 4 nerseni takva deb aytağız. Birincisi Allah'dan korku, Kur'an'a amal kılu, ağzına kaniyet kılu, bu dünyada kete turgan günge dayardanu. Bu dünyadan kete turgan günge dayardanu. Erteği geç mi? Bari ketemiz. 100 yıl yaşaylı, 50 yıl yaşaylı. Bir gün gelip bari ketemiz. Oşol günge dayardangan kişinin adı takva. Ağzına kaniyet kılgan adamı takva. Allah Teala elhamdülillah kança rızkı verdi. Kaniyet kılınız. Kança ömür verdi, kança öm verdi, kança perzent verdi. Kaniyet kılınız. Allah'ın bergenine şükür. Bunu men tandabayım. Men çok kezde de Allah bar ele. Men hazır elhamdülillah barmın. Kança eş nersesi çok gelgemin. Bir alım aytat subhanallah. Dünya bir tangala turgan üy eken deydi. Eş nersesi çok gelişet. Bardığı deydi. Nakıl bu? Dünya gelip her bir nerseni talaşşattağı bir daha nerseni alıp ketmey getip alışat deydi. Tangalışlı üy eken deydi. Eş tekesi çok gelgen biz. Birinin kolunda bir som yok. Bir pampersi yok. Bir göynögü bir trusası yok. Eş tekesi yok çılangaç gelgendağı. Bu dünyaya gelip talaşıp durup gezege gelgende bardığın taştap durup anan gayrı eş tekesi yok yetip alat dedi. Tangalışlı dünya eken deydi. Oşun için aytılınat. Jaşo azan menen baştalat. Namazsız. Jaşo bütöt. Namaz menen azansız. Jaşo baştalat. Bizim barımızın jaşoğuz baştalağını azan menen baştalat. Törelgönümüzde kulağımızga azan aytkan. Namaz okulgan emes. Emi jaşo pütöt. Namaz menen pütöt. Janazan menen pütöt. Azanı olmaydı. Janaza namazın azanı yok. Oşun için azan menen baştalat. Namazsız. Namaz menen pütöt. Azansız. Bu Kur'an-ı Kerim'den çoğu barımızga bergen talimi. Gelinizler hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Birimizge jakşı göz karaşta olaylı. Birimizge jakşı oyda olaylı. Jakşı kaloda olaylı. Jakşı münözde olaylı. Kiçbeyil olaylı. Ramazan ayda Allah'dan bağlılıklarda olaylı. Jakşı sıfatlarda olaylı. Allah Teala'nın süykümlüsü olaylı. Günelerimizge geçirim sıraylı. Ateyneyizge günler geçirim sıraylı. Oğuz açar mezgilde Allah Teala gün sayın dozoktun otunan kutkara deken. Dozoktun otunan gün sayın Ramazan ayının hurmatından gün sayın dozoktun otunan kutkara deken. Rivayetlerde gelet elf degeni 1 milyon dozok vacip bolup kalgan. Kod istavcabun nar dozok vacip bolup kalgan. Çeşim çıkkan. Uşu adamlar dozokka büttü gitti degen. Oşondoylardan gün sayın milyon da Allah Teala dozoktan kutkara deken. Akırkı günü Ramazan'dan akırkı günü
жалпысынан қанша құтқарса, ошоның барлығын құтқарады екен. Егер 30-дан жаңғырса 30 миллион, 29-дан жаңғырса 29 миллион, Алла субхана ва тағала дозоқтан құтқарады. Мына ушундай кереметтүү ай, Рамазан айы, келиңиздер бары сыйлайлы, барыбыз тақва болгонго аракет кылайлы. Азыр канча күн калды, саналган күндөр, айямы маъдудат. Мындай эле санап коебуз. Ошон үчүн ар бир түндү бекер өткөрбөй, күндүздү бекер өткөрбөй, намазда өткөрөйлү, Кур'анда өткөрөйлү, зикирде өткөрөйлү, дуада өткөрөйлү, кайрымдуулукта өткөрөйлү, зекетибизди берейлү, туганчылык мамилебизди күчөтөйлү, Алла Тааладан кечирим сурайлы, көп сүйлөбөйлү, ар ким менен жаңжалдашпайлы, эч ким менен урушпайлы. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде бирөөңөр ороза кармасаңар, ал не деди? Уят сөз сүйлөбөсүн деди. Тилден уят сөз сүйлөдү. Фала ярфус, вала ясхаб. Кыйкырып, өкүрүп, бакырып, жаңдалдашпасын дейт. Hazret Cabir razıyallahu anhu aytat. Ne deyt? Oroza karmadın mı? Toktoo olgun, salmaktуу olgun, oluttuu olgun deyt. Senin oroza karmagan menen, oroza karmavagan günün eko teң bolup kalbasın deyt. Orozada özgörgün, Ramazan ayda özgörgün. Sen orozada özgörgün. Ramazan ay adamды özgörte turgan, жашоону бура турган, нурлай турган, даражалуу кыла турган, Алланын сүйкүмдүүсү кыла турган ай бул. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, Рамазан айды текке кетирбейли. Ушуну иншалла ар бир минутасына күрөшөйлү. Ар бир минутасын өзүбүздүн пайдабызга, элибиздин, чөйрөбүздүн пайдасына иштейли. Ахиретибиздин пайдага иштейли. Ар бир минутаны Кур'ан окуйлу, Кур'ан түшкөн ай. Кур'ан түшкөн ай туугандар, Кур'андын айы бул. Кур'ан угайлы. Ар бир саждага билесизби канча сауап болот? 1500 сауап болот. Байхакийдин риваятында Рамазан айда ар бир саждаңызга 1500. Алла Таала сизге бизге 40 сажда ашыкча кылып берди. Таравих 20 рекет. Hazret Umar razıyallahu anh doğrudan beri geletat. 20 reket. Hazret Osman razıyallahu anh, Hazret Ali razıyallahu anh, andan kin imamlar, tabiinler, tabiinler. Mınake uşundan beri 20 reket, 20 reket. 20 rekette 40 sajda var. Her bir sajdanızda 1500 sevap yazılır. Ramazan ay tuğan, uşunday kasiyetli ay. Sizge oroza tutkan adamlarga taң attağandan gün batkanga çeyin 70 bin perişte istiğfar kılar. Sizin arkanızda dua kılar. 70 bin perişte. Kaçan? Taң atkandan. Kaçan kaçayın? Gün batkan kaçayın. Bir perişte emez. 70 bin perişte. Oşun için inşallah orozonu kadırlaylı, orozonu barktaylı, buzu alvaylı, mümkün boluşunca boş vakta meçitke gelip, zikirlerde, dualarda, elhamdülillah uşa Kur'an okuyanlar menen, namaz okuyan menen, alekteneyle. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barımızga jar olsun, barımızın tutkan orozalarımızı kabul kılsın, barımızın okuyan namazlarımızı kabul kılsın. Allah Taalam taqdiribizda köptөгөн Ramazan ayı жазсын. Kança degen былтыркы Ramazanda dostlarımız var ele, tanışlar tuğandar var ele, bu yılkı Ramazan'a jetken жоқ. Siz keyinki Ramazanды көп ele işene vermeyin. Mına Ramazanды koldan çıkarmay karmap kalın. Keyinki Ramazan'a çe men barı siz bar, Huday bilet kim var kim жоқ. Oşun üçün inşallah barın karmap kalaylı, mağın koldanıp kalaylı, jakşı oroza karmap, jakşı sapatı menen özünüzді oңdop, tazalanıp, Allah'dan suragandı surap, günelörge geçirim surap kalaylı. Allah'ın barımızın eski canı, Allah subhanahu çoğun kiçine, bardı aşkere, yaşının günelörüzü barımızı geçirsin. Eliyüzge, cürtüzge, mamleketimizge, Ramazan ayının berekesinden, Kur'an-ı Kerim'in kerimetinden, tınçlık, amanlık, bilimdirik, dostluk verip, takdirimizde köptөгөн kadir tündördü, köptөгön Ramazan ayını жазgan bolsun. Ve ahiru da'vana, anilhamdülillahi rabbil alamin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.